Fatalo fatu I lau whaafonga Samoa nei fo e so fau malo le soifua. Le tautua fai pea lau Samoa Entertainment TV mai Samoa ai usi mai al whaafonga I whaapoponga o ana tamua I nei aso. Ele o tu mamaina le fonga fetalai o le mautol pale me nele sunga pali ili o te eu maspau. Lana ngā rwanga I pe o na mōli mawina le mai asa talua I le ngata o le whaafoefoe ino whai pule o le mauta malato saunoanga ai o whaawi la vea maavanua avatu I ai. Ai le ingalo ya te ia tu o inga. No pe ai I le mauta whaasanga le whai pule sinia sa ia umio le no fo o le fonga fetalai. Ai o stasi fo o whai pule sili o na whinau I le ami o tono o le pale mene. O tofi ai nei le fonga fetalai le komiti whaapitoa al pale mene tangai. I tu o inga, ale whaipule o sa whatatasi, whaasanga le whaipule o ngā ngai fumaunga tolu, la uli mali e toa pula te vao le watea Forces Schmidt. O le komiti to fia al palemene e au fiai, whaipule e to alima mai le malo le fas, e au fiai ma le taitaifono, a e to wha whaipule mai le tua ngai, le HRPP e au fiai, ma le sui taitaifono. Ia, taruai ono loo ta oto le lafo na wha mauni e funo au. Fai tu la fono la sui go yuni lu oru fa sa o fa tonu ina ile sus fono mo sa fa tanu no tasi e tu ina mai an fa mo monga fa ma ni ile na sa nuanga na tu ile fionga mi sta fa to anga mo fainga faiva o leo te tapa ai su malu na ia tu ina mai nei lo fa mo monga pe no ta ua e tu so le lafo o fa ma nia o te whaatunu ina foi lau sunga whaelo tusi na ia mori mai wha maunga sui malu lau afono. Lau fionga ele, o fitarai ia, usta ia le, whaatunu ngā lau fionga. Pe lau te wa etu wa ova mari whaasfuru malu I tu la, pe le wa ova tu, le oto e sau no mai lau fionga. Wau te loa ova lo mari whaasfuru malu. Ia ua lea o ngā lafu. Nga whaaloa, ai usta ia le, whatonga ngā lau a whio. O le aiti tonu le, whaasu walu tu la. Ia, o te manatu e, le to e tau whamtalaina. Le tau tonga manino le lafo na ta upu nei, na tuka iai e le sui whono mo sa whata numaratasi, le whionga ni mista whatoanga ma whai ngā whaiwai whapea, o lo o lafi mai tua, whaasala launga, o lo whaaleanga ina ai whamsinonga ale atunou. Tu sai mai ingo tato tu la fontu mau walsu toru pipiono, o au lape ia mo le tu ina mai whamaumaunga e pion tau au ina le taio nei. E le mama fo il fonftalai tu inga ia, o se tu inga whalau e tele, wo ia ele tau loa tu finga whaminstal kapineta, i le vano fwai man mamalu al whamsinonga. Ia tia upuipuinga o mamalu al palemene le vano fwai man whamsinonga, o se tasi o I tutino whaataua ngai tau loa o le tātou malo. O le sailinga o le sao ma le ato toa whaamaunga o tuina mai. O le isi lea I tu au pito silion tau o na ilo ina le lei. O manatu whongwhitalai. O le a whaatino tātou whinga masani wha palemene, e tau whiaim tau whapenei mo se maninonga o le palemene, mo se whai unga tal whea ngai o le neim tā upu. O le tūlanga o pito sili o nami o tonu, o le whaatūrai o se komiti sua e whapitoa, e whaase e iai whaamaunga al suis fono mo sa whata numaratasi, e ilo ai ma toi li poti mai ai I le fono o ao. Ma sui nero komiti, o tō fia, au pa au muripola, au le tafua muripola o le te fono. O na pola uofo, no fisiri pie la uofo, o le sui te fono. Tu ana si leota suis fono se o muli fasitoma suis fono ni wava eti malolo suis fono ale vena ale suis fono ona po lautafi fio se lafi pesao suis fono ai ono tile ngafa suis fono ala yesa mo fa wo malangai tutio ai se pulona monanu o le suis fono. Ta iala o I longo ngā ruenga komiti susue, ia sila le komiti mua. Pe whamaunia whamaumaunga ua tau aoina e le suis fono mo sa whata numaratasi, fionga le ana, Roni, Posini, e whamaunia ai whapea, o whaasala launga au a lesi,
o lo whaaleanga ina ai whamsinonga mamalu o Samoa, e peon sa noa i elsui mamalu, o lo lafi mai e tua le fionga le mista whatoanga, ma whainga whaiva, lua, i se whautuanga, e lima taita ina ai le whaatonu wholau, a le whona o awhai tu la whono, o i tu ainga ma ta upu whapia nei, e tu a i ai, e se, po oni sui usfono, i a sui o le pūrenga whaatonu, i le vā ma le tu tino o le whamsinonga. Tolu, i a toi li poti mai le komiti fontanga, o le tato fontanga lata mai o kuso, ia manatu e le lava le taimi, e le tato fontanga ia oktopa o na le fontele, o leo tu watu i le aso lusu wha o te sema, lua o lua wha e le poti mai elu tau komiti. O le neifo fuanga, ua whai e tu sai mai a inga o tu la fontu mau iwa suma tasi. O na o lea, o te wha sisila atu ai, mua, ua wha ngā solo i loilonga i wha mau maunga tua inga al suis fono mo sa fata numero tasi. Lua, ua wha seat nei nem ta upu, mo i loilonga al komiti sua wha pitoa, mo toi li poti mai ai fono au, ina so lusu wha te sema, lua o lua wha. E tusa o ta iala o i loilonga o ngā ruenga al komiti e pe o na tō laula wina. O le am whai o na wha ata ape ina o nei komiti sua wha pitoa i le mai ai o na tangwhia e le fono au o lana li poti. O le whatautainga o fontanga al komiti sua wha pitoa o le a munu ta ia lava tātou whainga wha vai pe o na wha atautai ai tātou fontanga komiti wha pare mene. O te lapta ia fwoi suma maru uma utofia e le komiti sua wha pitoa na ia mana ia ia ingo tu la fontu mau e lem fai o na wha alaua i te leina soas whamtalanga e so tai le neim ta upu se ia tu ina maila o tōli poti i le whono au au. O le whasisilanga le tu so o le lafo na pasi al palmene. Le vai so tanwai lea na ngi ai tua inga al whaipule o sa whata tasi whasanga ia la uli al mali e tua whape o lo lafi mai tua whaasalaunga e whaaleanga il whaamsinonga. I tala toi tuli loman whaamsinonga il whaungon vai so tanwai lea na whina wail tamaita i loia le fionga miro lui mo le whaipule le fionga pulea i whasavalu sua ma le tamaita ia ongo le University of Samoa e mta uputau whaasalaunga le sunga Lise Marie Schmidt. Mo whaalea o ngai na ai e le fionga le whaamsino George Talasa atua sa anga. Le talo sanga leo leo e whao ngā Samoa o se nofuanga na whaiaitau pulpulenga. Pei tai o le talo sanga al tamaita i loia Miss Louis, lea ua talia el whaamsino, ina ia whaailoa ane e leo leo nofuanga aso ma le taimi, na whaatino ai el to'olua o ta uailunga mo lianga o le tau pulpule. Mai ua whaatonuina ai nei el whaamsinonga le toi o leo leo su e ane taimi maso, mātangia mai ai a whai e lea ai ni whaamauninga e ono whaalea o ngai nai i nāle mo lianga o le tau pulepule. Ina ua whaalea o ngai nai nei el whaamsinonga le talsanga leo leo e whao ngā Samoa e whai manofuanga na whaatino i le tau pulepulenga. Nisi o tala tuli loa le listalo swafa mo le palota tele lua o luono o lo whailoa mai le ofisa palota e le ma whai ona e palota pe a whai ele i whaia lau lesi tala fau. Ai o le asa tolus fulo se te manua o lua lima le te punialo i ai ngā luenga le listala pe a ma le ono masino o toeo o le palota tele lua o luono. Ai o le whamanatu le fionga le komsina o le ofisa palota pe on tātou talano ai taimi umawai le fionga atu e Filolo John Stanley ua mawhai nei ona ele stala mo le whai ngā palota lua o luono e whao ngā ile upenga te whailangi a le ofisa o whai ngā palota. O le nei awala o whai a le ofisa ina ia whai ngofie ai ona whaatino le stala mo ila tolo ngā lua i tonu ofisa le malo. Is nisi tu mo oti whaapea le malo tangatanu ulau tele o lo whao ngā le interneti. O le toe le stala uma o tangatanu u Samoa wa ngawaa e au fiai ma ila tō wa atoa lua sultasi tau sanga le masino ape rila lua o luono. Ina ia mwhai ona palota i le palota tele o le tō sanga. E le mwhai ona e palota pe a whai ele i whai lau le si talafau e pe on wha mafa mai e le fionga i le komsina o whai ngā palota. O le asa tolus fulo se te malo o lo lima le te punialo i ai ngā luenga le stala. Whaftai lau whaafonga anga le tautua whai pea le Samoa Entertainment TV mai Samoa i le nei fo i tula mana tamua. Whaftai fo i le Wendy's peace sign o lo i funga lei mo le ofu matangofie ai whaasoi foia.